Sakni langma sak no nakha imon deborma mungui khoroksa class 8 pori tongnai tiprajuk koktoma sai mankha krak salo khwai hangkorni teliamura rangkhol parani English medium rung nogo bini exam choli tongmani phiakaba exam choli tongma jora ono nokol khlaio hinui kok silsagui exam hall ni simi phurungnai bono tiklai romani exam hall ni simi tiklai romani yagulo imon deborma bini hostel thangui siring kheno tongkha hinui yango lachi jagui no sakni langma sak no nahar khade hinibo koktomago kasai phaika khnai naidi imon debormani jaiti gustirok tamohni saka bini o langma chomani no tuyui Khoi Telemura Rangkhol Parani Tamsin School Bloom Adventist High School English Medium High School Tomani Ojagawani Kasikoni Basazuk Kasat Bono Aro Porinan Hankabo Class 8 Poriwo Bo Jehetu O School of Ketal Obostai Thango Bini Bonduro Wasuk Temon Kuriko Tarpore Boni exam Soli Tomani Soli Tomon Jago Botini Pijan Jaga Sitting Haikina Seraiba Boni teacher staff robot teacher rock bono man romboi bono kicha lasi mungri khena ani khakao be jahate bobi shodogo teacher rock chere rock sitting khaipano jahate o chere rong no hall ni tikhlai yakonei loge kusla rumbori hoyawoi boni staff room botoni oi bono bujogoi ba boni bondoro bo yafari khangade hinka omo hai gothana rong lakhamo tai agami dino jara aro poritongnai chere rogo jara buri besar wan sungmani gobang hamya wan sungjak ting uboro obono borok jahate nokol khai tongphano sitting khai tongphano manjak master boy banjak phano obo hairok ta wan suklai tun kahamke pori bongni bumau pha kosto khairi homone abono wan suktun tarpore ang master mo sairong thaniwo kaisa koinani musungo borok tini sitting khai manjak mani yagulo borok direct boy bono exam room ni nokhori rihor pano staff room bo kicha toni oi bono bujogoi ba bongni bondu rong thaniwo yafari rihor ka hangka ba hai kothana rok jate tang agami din tang thun aro chere ro pornai tongo o chere rong no borok manjalo tong khaisingbo nokol manjak phailang khaisingbo borok oma haike logi room ni outside to tari hortun asungna ani arani master rong thaniwo koimo tini je gotonang mani tini Imon Deborma ani boy ni bisaje tini Bloom Adventist High School je gotonang kha tini aro bo tini porikha tongmani o porikha o tini bono nokolom hirom lai arani master mosairo mo nokolom ya koni bono arani theke classroom theke nori rohka je exam room theke bono exam room theke bono rori akone bini borok ja jagawo thuo chawo tongmani jaga je hostel a jagao bo thangya kunai tamungkha je chungkhnaka je ang je khnama hinke to pray 12 ta kachi something 12 a gorabo khobor makha abe loge na ang yago bong paro khoboriya kunai jeng already thanglaika thangya kunai thang nubuika a jagao jung thang khnaika je tini bo exam result thani nokol khaiya kunai bo tini suicide khaika hinai jingo khoboriwa kunai jingo dige thang nubuika bo hai obosthano je a jagao thangai jeng arani principal ba warden no jeng thangmani kha ba sungmani baro ko saga je tini dukher bishoy chungbo kono saimaliya tini samaina nokol khaiba bisingtoi bo onno jorabo a porikhano chungtong harima khamuhin chawboro kiba a dino mariliya ebong onno ja subject tongani te bo baki subject no bo borok porikha result langnai a kok sai tongmani kintu cherai borok lasi jangmani dare biskori angoro nukmani bini jibono bo kono dino phono nokol khaya kuna ba ate porikha ri tongmani jagani nokhri ma thaya kuna sei karone no tini dukho nangai lasi jagai bini sa baya bondu rong lasi jagai ba bini classmate ni student rong lasi jagai ini bo suicide khaine baun khaikena hine angkai khakai ja aroni poristiti nugi mani ba
आरो नै मास्टार रक बाय जों कक सालायै जा बुजिनो हामाने अबहायनो ओंखारना हैनो खाखायो ओमफ्राय आं अबनो तेबो नुगो जे बिन थारि जों काम मानखा जे समयो ब नो जों खवाय तेलियामरा हस्पिटाल जों जे बनो पोस्ट मेडम खायरिफोर आरो जरा सामु खायनेरो बिनि थानि गायसा चिठिबो मानखा आ चिठिबो ब सिटानि जों अबनो नुखा जे कक बर बाय सिटा दङो आं कुनो चिटिंग खाया पांसे आनो चिटिंग खायो हिनै हिमानि कक किता माजरा कितासो बेर खना आसा खायो मोनसे किसा ना किछु खना बोले निचेनो मास्टार मसाइरो जे छात्रनो हामिया खाया नाय आ जिनिसटा आंको निरबो साया मास्टार मसाइरो सब सबैनो छात्रनो काहाम खाया नाय आसा खायो किन्तु तो फानो आनि कय मंगमानो उंनाय मास्टार मसाइरोनो जे तिनि जेकुनो छात्र जुदि अति नकलफां खाई दंखाबा जेकुनो बुल त्रुटि खाई दंखा बन बरक काहाम काई बुजो गया कोनै बरक रिनानि बांता आबुं परे जों तामनु खाते जे आगामी दिन जों विभिन्न स्कुल बसुदो बंगारुया विभिन्न स्कुल अबहाय घटना जों बसर वाइसवानि खोनाय दङ अबहाय घटना जाहाते इंयांगनानि एबं आरो गाबुक जारा आरो नि स्टुडेन्ट जारा दङ बरक जाहाते गति आंगनानि जे आगामी दिन आपति हाय घटना गति आंगनानि आ जिनिसटारो बरक जाहाते खेल नारगनानि आरो नि मास्टार मसाइरो खेल नारगनानि थुन एवं जों अबनो गयनान मुसुंनाय आरो नि मास्टार मसाइरो एवं छात्ररो तिनि अबहाय वानसुया करै तिनि निजिनि जीवननो खिबि रिनानि आ जिनिसटारो वानसुया करै तिनि आं कायसा बर मुनि सुंनो आसे फेका आनि नाहार मुं कलक उंगै आनि बुमा बुफा तामखाय आनो परिरि तुखा तिनि आनो उमदिखे परिरि तुमानि बुमा बुफानि अबदान बेसि जोंनो चाया नोंया करै जानि बुमा बुफा परिलायो किन्तु जों अबहायखाय किचा बुल खायखायनो जों चिनि जीवननो नाहार सिमानि जेकुनो छात्र उंथुन आबो कुनदिनो ब चाया आबरक जदि जेकुनो छात्ररक आपिरक जदि हस्टेल तंनाय रंथुन जेकुनो जागा लेखा पढ़ा खाय तंनाय रंथुन बरक आबरक न आपिरक वानचुकनो हामाने आबो बेलायनो चाया ओंखाय आबोनो आं कयनाय जे आरो मास्टार मसाइरकनो जारा आरो प्रिन्सिपालनो बरक तेबो बरा नायकल मुं खायैयाखै बंनि आरो छात्रनो बा जारा हस्टेल फरायनाय जेकुनो जागानि हक बरक तेबो काहाम खायै जे छात्रनो नायकलै तिनि परिरिनानि बा दायित्व नाहारै तन्नानि आबरक वानचुकनो बागै आं जतननो कय मुंया फारो।